pintu terbuka. Ya. Siap. Kopi atau apa-apa lain. Ya. Terima kasih, Mualem. Dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar untuk satu dunia untuk CSR, dan tujuannya itu untuk tax management. It's a lot of work, but I'll do my best. Solutions for larger infrastructure projects, for example, how we can together finance and build an Aceh for the future with the base of the United Nations Sustainability Development Goals as a base. So now the hard work starts, finding good projects and matching it with the different financial solutions.